Joyce, agdadan ni Auntie Maria kini Mang Rosita. Integ kod ma'am dati integ mo nga para kanyadan. Iso nga, thank you so much ma'am ti say-saya mo kadakwada. So anang arti makunam Auntie Maria kay Mang Rosita kini Ma'am Joyce Pasco. Anang arti kunayo. Thank you. Thank you puna muna. Thank you. Ma'am. Ti nga. Napaut nga nagbiyak. Nga tayo. Masaranay ngayon. Wan, aw mang saranay kada kami. So nga. Wan. Nga agay. Oo. Oh. Ano nga agay? Ano agay? Agay pugot. Ano na mo ginang Ay, agay. mo. Apay, mano taon na tana mo manang? Ma'am, 2 taon na pa lang. Ay, 2 taon na pala. Saka, awan pa'y sapin na ni. Awang karon ma'am si Sinel. Wan. Ano mo tiyat sinelas tikas to ma'am. Sige, dali nga sinelas. Ay, bayan kay Egsanelas. Anak kahit ma'am. Ginatag ko ano mo pala isot adi rubber. Yung awang may rubber nan ma'am. Ang ayawan jaraber nan. Anang arti, paspasusong manang. Kinirog nga bagas ma'am. Ay, kinirog ga bagas. Basta atay Ada asukar na, nadagatas nan. atay may kantasin ma'am. Ikulatan. Nabangulo ba ito ko? Bagas latan ma'am ang kinirog. Ay, kinirog nga bagas. Kanang impusing ko tigatasin ma'am tanangin na miti. Nagbalitad man na, nagbalitad. Gatas na ma'am. Ano sa inyo dati intig ni Ma'am Joyce kasi ure base at least amuna kay nga insurance grasya na. Nga saon sapay kumata ado pay tim mga kada kami ko na ya. Mga yan. Awang garod BFF ko taimbaga na kanya nga awan arab ka na sapi na iso nga padawatam to man dagiti badbado dagiti anak mo BFF ko. Adan Auntie Maria Dexter deta na ni. Adin anak ko kuno ma. Di ba? Si kamu Cindy Mercado adakad mo kasi itutugyo mo kada giti tao. Ay no di ka kinilatag pangpangas moton si ka Cindy. Kanta man Auntie Maria. Kanta o kumanta man Auntie Maria ko na. Kumanta nag nga dayaw muna Ingles at Tagalog man anya nga roti dinagwapo ket waras dita puso nakasigitin nagtyakitin diti puso Ngemawa me pagsublat toy puso Gurman nang na Ngemuray dito'y puso Nagarang tamatana Malmalday Dito riga Agora ka man Auntie Maria agora ka api na ganano tamatana adak ko dito tamatana ni dakulapo na ni Dati mamo na kay parasaan Mamlimo Dito'y puso Ang matanga sining Kapo manglimlimo Wan ni piman ni kabaka into na dumadakkel deta ta. Inang nang po daw ngipon ko. Wan na po daw tangipon mo. Ada baras mo. Ay nagtutbras kay integ ko. Panguram ngimot ko. Adu nagbrasa atat. Ay dai integ ko kinyam nga ngipo nga tutbras mo. Uy nang. Ay Smile mga smile. Agkanta kang arkano deta is crying time again kuna ni Ma'am Eden. Di ba Relin Tolentino? Di ba ana lin agarano por nicho? Always trying time again. Wow, oh darling, they belong. Wow, they for you. Di ba Eden kahindos? Oh, she's trying. Hi Joan San Diego Campos. Love me. Huwag garod, gayem, Annalyn, Agarano. Hi, Easy. Hi, Dexter Eugenio. Plom, palong. Napuraw kan din niyo po na. Hindi ka nga mintot, buras na kintut face na. Oh, for me. Oh, it's me, Abby. Hello. Hi, Mark Binuel Marsan. This is trying time again. You love. Hi. Yeah.
Ken uray man English kuna. English nulong ulo mami. Yapa. When she's slowly breathes long ay the Kanta taubing ne. Kanta taubing ne. love oh yeah yes me. Nela ikan Auntie Maria ko na ni RJ kalay kay Abraham. Ilat oh. Apo. Good. Good. Laka ka ade. Basi teto sa ka naman ang. Sit ma'am. Manuti anak mo mang Rosita. 5 5. Tatawin Awan nila kay mo nga kadto mo kuha nag-gusto makalita mo. Hi Mama Delia Rubio. Hi Jennifer. Yes, hi Patricia Maria Albano Campos. Data din inang mo ni Bachuchay. Ay, agad kanti Maria ko naman ka. Hello, Jennifer ko na. Hi, Jennifer ko na. Hello. Jennifer, baby ko na. Baby. Baby, how are you ko na? Baby. Hello. Anong hello? Hello. How are you? Hello. How How? are you? Yo. How are you? How are you? Oh, my name. Diba, Pat Berlat? Hi, Mama Delia Rubio. Hi, Jesus Alafortesa. Hi, Marjorie Pagal Pascua. Hi, Joanna Kalaykay. Hi, Ma'am, it's me, Abby. Hello, Ma'am ko. Si Kalain nagpatpatet. Yeah, po, naglengag kanta ng Timarian ko na ni RD. Murmura dito'y mata. Ne, kang kanta mo, Jobing, ne. Napanan? Tinaglagipin. Si Kalain ayatet. Apo, naglengag Marian Ade. Urano, adayo ka. Si Kalain nagadayo anak ka di. Hi, Arme Pasko gamayo Ade. Ade, Baglander Reyes Laga. Putputi. Ini, aday nang tiba igatang ko bagas dakin sang kabati nga noodles, sardinas, asukar kin kapeda, Sir Glendale, iso nga inapang kumo nga ingatangan para kadak. Hi, Ma'am Jane Ure. Hi, Ma'am Mary Jane Ure. Kati tinakbasula. Apo. Apo. Iti babanaw ko. Apo, naglingot ako man tataubing nila. Paano, kantakan. Kantakan. Iti ayati. Galangan. Anak katoy po sok. Apo. Na, apo. Ura. Nakisakitin. Di paro ko ang kokan umamitin. Apo. Si Kikala Trosto. Di man uri ka sa nuriga ti panagbiag. Adadang mang liwliwang. Uri agladladingi kami gayon. Tadang hinatay kami. Ngam adadang mang liwliwa kada kami. Di ba? Di nagto. Ni. Nagibe. Ako yung kapela nga. Sa mga kantan. Alam mo. Uraman. Urano. Jamet. Kayate. My name pala nga ron. My name. Di ay na my name. Di ay. Di kay nagkinikin lapanan. Di Maria. My name. Dete suro nga pose. Panan. 1, 2, ready, set, go. Go. Magkanda pagkasti ka na. My name is Maria. Maria Batara. I am. Mano tawag mo? Amo na limang 1 year old. Representing. Siri. Nakatigaran to gawon. Talaga masapol ng ti Maria ti Jen kunan. Api kaya mo Jen ng ti Maria kunan ni Sir Glendale. Jen. Ay umiinom ka Jen. Ay malmalwang kan ti kunaking kang awan ti umiinom ti ara. Ay dai ti panglablaba ka king kan. Umiinom ti ara kada Jenon. Ibaga lang king kang awan umiinom mo na.
Boy. Aday ayam yung nga kakastoy, no, di lang sisya. La, maminsan pa. Wan, akan takapit yung masetas. Oh, masetas. Hi, Henrique! Parehose. Inalaladan ko, iti alat nalada. Hi, Shelly Ann from Dilaw Purpose. Dadungalo. Hi, Bernardo. Juan Bernardo, hello. Nitulado na mo ni. Tande makel ka. Robbie FF. We miss you too. Sa balingo, agaywan. Isyak to. Pa-share ang aking live. Apeng sani ka. Sikati, murmurat. Ureno. Hi, Anthony Judy talaga likod. Adinakton, laglagabi. Dede kanu naragsa ti kantaem kunada kanaliday kanu dayta makapalagi kanu ti utang. Dete naragsa nga kanta man ti Maria. Ete salsala ka man kanu kunada ni. Wen, apanan? 1 2 ready set go. Sumayaw, galing kong sumayaw. Panan panan. Galing kong sumayaw. Halinga sumayaw. Ako, niya mo magayam ni Kone, di ba? John Aseret Ramel. Hi, Archie Castillo, Mabarang. Tapos na, lakanta ka na Rosita, tagsala. Sumayaw. Binibining gumalaw. Lapanan. Alak, itakan yung kanta ka, kagkanta ni Rosita. Lapanan. Nay, sumayaw. Ngayong may masuk. Lapanan kagkanta ni ko. Amo ni Rosita, lapanan. Galing kong sumayaw. Galing kong gumalaw. Lapanan Lapanan. Wan, tagsala mo ni ko, ni Mana Maria. Ala. Lapanan. Nurun ako'y nanay at tatay. Ay! Galing. Lapanan, Rosita, kanta ka na. Panan? Ang galing, gumalaw. Galing, sumayaw. Binibining mo gumalaw. Kung bata pa ako, puro nanay at tatay at nanay. Di ba Marius Paulo Palafox? Ano? Wawalan! Pinagkatawa da manon. Oray nagminatay kami angkat katawa manon ni magustwak ate makaliwliwada ko na ni Ma'am Etelier Rubio ni di ba? One Shercel Guzman hello. Para nakanta ka ang kanta kami ni Rosita ta si Kategsala. Wala pan nakanta ka wala para. God. Apa ta baro ko mo. Nabadam ko na. Nabadam dito magsala ko na. Nabadam. Nangarti tayan ta weteng ka no, nakartayan ta weteng. Rabi. Lapanan Kani nalang kanta ni Mang Rosita si kawa mo Mang Rosita. Badi dejay daragsa di kasli kang kanta ni Rosita ka nagragsa. Lapanan galing ko sumayaw kunana. Sudah kanta, sana naman to. Ay lapan na pagkanta mo rin tagsala ka lapanan. Manan ka. Bini Mariket, may kadalangin ko. Nasa na sa'yo'y ay umalit na ika'y sasayaw. Bakit ikaw
Ala tagtagari kag sagmanta namang Rosita lapanan. Sana'y dumating na Apo. ang iyong magandang kinabukasan. Apo. Lupat na iyong puso'y nagmamahalang bawat Kalbo. Kung kumintang mo ni Mariam. tingin mo na Apo. nabat iyong pasalamatan. Apo. Ika'y Kasla ka mo aladet. laging ika'y maging saya. Oo. Di ba, Auntie Chita Mariano? Auntie Chita Mariano, the owner of Forever Love Boutique and Gift Shop, located Barangay 2, Gareta, Badok, Ilocos Norte. Di ba? Hi, Ma'am Ruby Agpal sa Galot. Ma'am, padawatam tuman, tibad Badok, kitaan na mo, dagiti dito susaran dati ubing ane kaasi. Ay, magit kita dyan sa lerong nan. Di ba? Bakit kita sa lerong nan? Ay, thank you so much Ma'am Joy Pasqua. Kada kitintag mo kada kwa, da bagasdan, ada kapedan, ada ti. Apo, talaga Ma'am Abi. Apo. Jen Dahilig Mendoza, hello. Ned, numero man nga pangabatang ka no. Dayang. Dayang, uray na napugot ka. Bangulo may daan na yung Ikilalay mo nga agkanta. Salera. Sabay kumain. Apo, nalalain mo ni Rosita gayon kumantang musika. Dadakat man saran namin na problema. Nalalain ni Rosita. Naman. Sabay kumain. Taada ka amang sarana. Bakit ka tawa na yun? Nagigalabyak, isayaw-sayaw, bit ko, hit konti. Tagalog, ibanat, at halo-halo na. Apo. Anak, tayo. Ala! Ano kayo masalang? Bari, asita yun. Good. Ka naman. Thank you, man. Thank you so much, Ma'am Joy Pasqua. Dati, intag mo kadakwadag. Thank you kami kinya, Ma'am. Kasama ko, thank you so much kini Auntie Seni Mabalot. Thank you so much, Ma'am. Kasama kinikasin ko Kim, nga hanga pulos, nga mo uma. Thank you kasin kinikasin Maribik. Hi, Nessie Velasco. Hello. Hi, Andre Crystal Manmel. Hanggang buy-buya, anak ko. Pangasim. Hanggang buy-buya. Lapan ang kanta ka. Daya kanta mo, Rosita. Tuloy mo na ikanta mo, Rosita. Kualatan, ma'am, English. Well, English. Paano English? Sweet crying. Oh, come back to me. Because your love. Hi, manong ko Glendulig. Ay, paling nga pugota. Alam mo na, ang buya ka. Ala ka lang arasas kay mo tumadyak kaya. Ano mo sa lara? English ka nung kaya na. Napan. Sika lang kita. Wow. Tupa mo madama ako na. Paburo ta. Hi, Ma'am Diglan Dumlao Castro. Hi, manong ko Glenn. Ito na ang tapos ko. Opo, kayang-kaya na tig-English. Opo, dami pa tigar-gar na. Nalalay. Hi, Cristela Kawili. Opo, naglaing ni Rosita nga tala. Dami pa tigar-gar na Thank you. Si kamu ngaran, si kamu Auntie Maria na kanta mo.
batan. Kaya inaganan, hangay crying time mo, kabadya kaya atin dis crying time mo, badin, narago ka nun. Proline. Wait, agad ka ti Maria. Number mang kanu ti weteng nga pangabatan ng ti Maria, bagaman. Pura. Number, bagang para number. Sa S, ano na yun na? 4. Ay, sa S, 4. Parang proline, go. Right. Proline. Hop pro. Mm. Hop pro. Mm. Pulay. Nabulukanan! Di ba na rin sila nag-upyon? Napadan? Hop! Pulay. Pulay. Katit. Unoy ko. Katit. Anak. Di mo. Hi, Karen Tugade. Kaditi arara ko. English. Akton. Tinakton. English ko ang weta. English. Ito, tuy, ayan. Ito, English siya. Ewan, English. Idi. Ilocano weta. Ayo. Kahit. Ito naman. Mat. Oh. Ay, Roda Ragade. White. Honay ko. Kadi. Ama mo kay mo ete. Natubungan nga pa aton. Ayat. Tanak. Tarip. Oh, kare. Ewan. Anya. Awamet. Tadar ka tanak ko. Tadar ka kanina rugi. Yati. Ayatku taninak na. Hi, Christoph Klein, Matthew Hofover, hello. Onay ko katinak lapasan katinak ton napay na Alalim ni Rosita. Oh no. Bagi ko na. Please ko na. Wong kasin, nadaan ito yung kasin, Wilson Reboleda Tahilan kasin. Pagkasika ka ni doktor. Pagkasika ka kasi ito nakakaroon doktor. Magatinti, pakita ka ni. Doktor Wilson, tidi may isang anak ko gitang soldado mo. Nakakita ko naman, nakakita. Doktor ko naman. Good. Ang kanta man ni Rosita, lamay isa man ang kantan, Rosita sikan. Padan, 1, 2, ready, set, go. 1, 2, 3, Ilocano, ma'am. English. Hi, Leonita, Baldubi Packing, hello. Ay, may sabi ka nung numero Auntie Maria kung ni Sir Christopher Hofover. Panan, anak ano pinanagan, hanapin ka no. Nabayag, ngatawin. Agad ka. Release me, please release me among dayay. Come back to me. Apo, di ba Renz Carlos Saksak? Hello. Hi, Arsenio Manuel Ramon. Hi, Renz Carlos Saksak, all the way from the border in Ilocos Norte. Thank you so much for accommodating me. Apo, since you've been gone ka, no? Pigsa, Rosita kaya mga. Apo. You can say to you. Apo, hi Marquis Asutin Juan. Aurora Ramel Garcia, hello. Hello, Ma'am Helen Cabuyadaw. Ano sa galaga na? Ang galing. Wang panan. Tagsalaman na panan. Ang galing panan. Ang galing kang sumayaw. Ni Rosita kanta. Awan niyo, anawa na de. Panan na. Beda. Nakati kun.
Magkanta ka ba sini? Kanta ko na natakot si. Hi, Ma'am Rina Laino Coloma. Hi, Ma'am Cheryl Pagalingkin, Sir Jason Coloma. Oh, dito ka pipintasan nga madam ko, ah. Dua kami. Oh, nakawad ba kayo nga napintas nga madam ko? Dagit ni madam. Hi, Shara May Pagaling Espejo. Awa na, ba di maunawa na? Badan, ang galing. Dahil man to, bibo ka na Rosita, kanta mo. Masala sa kay dai. Na, good baking nga Rodan. Bye, everyone ko na yun, ade. Bye, everyone. Thank you. Kuna mo. Ane, goodbye ka. Nalalay ni Rosita, nalalay ni Rosita. Bye-bye. I love you all ko na yun. Oh, thank you man ang kinati bagas men, grocery me, kape, asukar ko na yung Rodan. Yun, thank you Ma'am Joyce Pagaling. God bless ko na yun. Yun, stay here. Binigay sa amin. Ngayon sa amin. Sa grocery. Wow. Lahat. Thank you. Bye-bye. Thanks for watching ko ng Marudan. Thanks for watching. Wow. What? Thank you. What?